Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Poljokluba. Evo i u ovom kao i u prošlom videu imate priliku da vidite nešto iz Poljske. A ovaj Poljak se zove Agroland. A Gruber koji imate priliku da vidite je Krypton 300. I u ovom videu čućete njegove tehničke karakteristike. A pre toga, ukoliko niste zapratili, zapratite naš kanal, nama vaša podrška stvarno puno znači. Pa da krenemo. Ovaj Agroland Gruber Krypton pravi se u 4 varijante. I to u varijanti 260, 300, 400 i varijanta 500. Ukoliko se na ovaj Gruber dodaju opruge, odnosno opružna zaštita, onda on ima oznaku Krypton Plus. A svi oni rade na maksimalnoj dubini od 30 cm. Zajedničko im je još da imaju 3 reda, razmak između okvira je 850 mm, diskovi su prečnika 460 mm i valjak je prečnika 500 mm. Najmanji model sa oznakom 260 ima radnu širinu od 260 cm, transportnu širinu istu od 260 cm, dužinu od 390 cm, odnosno dužina je jednaka kod svih ostalih, da se ne ponavljamo i ne gubimo vreme, i 9 radnih tela. I taj model ima težinu od 1 tone i 50 kg, dok model Krypton Plus ima težinu od 1300 kg. A znači dodatak na tom Krypton Plusu su znači hidraulično podešavanje dubine, ali i one opruge što smo rekli. Prikazani model Krypton 300 ima radnu širinu od 3000 mm, transportnu širinu od 3000 mm, dužinu od 3900 mm, a njegova težina iznosi 1250 kg, dok u Krypton Plus varijanti iznosi 1600 kg. Ovdje na ovom videu piše 1400 kg na ovoj tablici, a to je verovatno zato što ima hidraulično podešavanje dubine rada, ali nema ove opruge. Tako da je ovaj prikazani model neka kombinacija Kryptona i Krypton Plus varijante, koliko se sad tu meni iz ovih kataloga i ovog svega čini. Da, zaboravili smo da kažemo za onaj Krypton 260, za njega je potrebno imati snagu od 120 konja na traktoru, dok za ovaj Krypton 300 treba imati 150 konja na traktoru. Sad opet mi imamo tu na ovoj sliki koju je gospodin Kljakić okačio da piše da je potrebno od 120 do 180 konja imati na traktoru za ovaj Krypton 300. Što jeste to da je potrebno imati 150 konja, jer 150 konja je tu neki prosjek. Ali u zvaničnoj prezentaciji njihovoj na zvaničnom sajtu proizvođača piše 150 konja. Zatim ide veća varijanta od ove, a ona je Krypton 400, koji ima radnu širinu od 4000 mm, transportnu širinu od 2280 mm, zato što je to sklopljiva varijanta, i dužinu od isto 3900 mm. Za njega je potrebno imati 180 konja snagu na traktoru, a njegova težina iznosi od 2 tone i 100 kg do 2 tone i 250 kg. Zato što ne samo što je hidraulično sklopljivi, već je reč i o vučenom modelu. I još znači imate ovaj najveći model Krypton 500 i to je sklopljivi hidraulično i vučeni, a njegova radna širina je 5 metara. Transportna širina je isto koji kod ovog malo pre, a iznosi 2280 mm, dok je dužina, pogađate, 3900 mm, a njegova težina iznosi od 2,5 tone do 2 tone i 700 kg
u zavisnosti od toga da li idete običan Krypton ili ovaj Krypton Plus koji ima hidraulično podešavanje radne dubine i opruge. I da ne zaboravimo da kažemo, za njega je potrebno imati 200 konja na traktoru. I na kraju, eto, ima i cena, a ona iznosi 10.200 € bez PDV-a, odnosno na tu cifru treba da se nadoda PDV. I to je znači cena za Krypton 300 pojačan, ne običan i ne onu plus varijantu, već znači gruber koji ima hidraulično podešavanje dubine, ali nema zaštitne opruge. I naravno ovo je cena sa ovim prstenastim valjkom. Sada koja je razlika u ceni u valjcima, to nismo saznali, a vidimo koliko ovdje u katalozima piše da ima jako širok izbor ovih zadnjih valjaka. Eto, to bi bile sve tehničke karakteristike koje smo uspjeli da iskopamo o ovome Kryptonu. I kao i svim videima do sada, i u ovom vas mi pitamo šta vi mislite o ovom gruberu, kako se pokazao ovaj poljak, da li ga vi ili neko od vaših kolega poljoprivrednika posjeduje, da li ste vi ili taj vaš kolega zadovoljni, da li ima neke skrivene mane ili nema, da li bi ga vi mogli preporučiti nekom ili ne, i naravno šta vi mislite, možda imali neki bolji gruber za te novce. I naravno svima da naglasim da ovi podaci što su izneti ne samo za ovaj Krypton gruber, već za sve ostale grubere i odnosno mehanizaciju i traktore na našem kanalu su sa zvaničnih sajtova proizvođača ili sa zvaničnog sajta trgovca iz Srbije. I ako ti podaci nisu tačni, onda ni ovo što smo mi rekli sada ovdje nije tačno. A to govorim zato što mi se javio jedan moj prijatelj koji ima kubotin plug i koji kaže da ga je on merio i da taj njegov plug u toj istoj izvedbi teži 400 kg više nego što smo mi naveli u onom našem prošlom ili pretprošlom videu kad je bio kubotin plug. Tako ukoliko neki ovdje podatak nije istinit, mi se eto unapred ograđujemo. A isto i vas pozivamo ukoliko vi znate neke podatke o ovom Krypton gruberu ili o nekom drugom videu koji smo mi imali prezentaciju ovdje kod nas na kanalu, slobodno ga ostavite u komentaru. Jer zato kanal i postoji da se razmene i informacije o prikazanoj poljoprivrednoj mehanizaciji i traktorima. Eto, toliko od nas. Uživajte i srećan rad!